Kani kadi Russian MEGHALAYA ban ipriang sobhai pi baro. Syakani thup khubor ban taka janmit. Syabangin pai khubor ke penya tung ne pet shwai ke mat ke bakongsan. Yap arthong nyomut hakeleng ka than chatai lami ni jong kari India na ka daw jong kajing ther ulamba ban jing tuak indo. Pin bena ke India Meteorological Department bakala bandan ka jing hap slap ka bajur hati nose ni ke banwan. I Jingkren u Deputy Commissioner ke West Jantia Hills u Abhinav Kumar Singh halor ke jing penrung kelas bat kikam ke balai. Lapinlong ia ke free oral screening camp hanong ba Shillong ha ke sniraki ia ke World No Tobacco Day. But could not ke first district level inter-school games araja Husan Hatura, pau ke school Shawut habaro kiliang da kabayok kur arthaway tali kita kema. Ki khubor ki babnya. Kajing hap slap ke bajur ke bawan hiar na Bay of Bengal kalawan ra ya kajing tua khendo. Kajing tua ki ying bat kajing jangam julop hakeleng ki hinyo hendriu tali ki jilla jong gathan chatai lami ngi. Hakaba arpo nyongut ki brieu ki la doe la ka jong ka jing im. Ki jilla ki blasha akta jur ki kentup ya ka Arunachal Pradesh. Hakaba la don khandaingut ki balayap. Ka MEGHALAYA hendriungut ka Assam bat Mizoram mar sangut ka Tripura bat Nagaland mar iwe. Bunteli ki surok ki la shak ta jur. Haki bunteli ki district. Katanat ki kampok yeng kala pentikna bakate ka jingkala ka maryang ka belayat. Syaka benta basyate lingba ki duriau jong ke West Bengal, Bangladesh. Kalawan ra ikajing hap slap ka bajur ka belasa priang tawir. Ka India Meteorological Department kala pinbena ba kala bandon kajing hap slap ka bajur haki nyosngi ki banwan hakathan. Kibor penyat kidang penlong ya kajing kemi benya ya kajing long jingman kat ba ki lat ai jingirap kidang ya chakman. Kajing tua khendo bunsian kala ling shop ek surok ba National Highway 6 ha East Jantia Hills MEGHALAYA bat kalawan ra ek jing thot ka bakrau. Kaladon kajing tua khendo ka badang shujam minta ka step hakashnong kuliang bat rata chera hadien ka wei pat ka balaja hinin ka kamit hakathan dona. Hakuliang kajing pinkenria ek khendo batwa kadang ya chakman. Katba harata chera ka wei ka longyeng kala shakta Henry Omdon baminsau. Hakajuk kapor laingut kibriu kilalat nakajing minsau habaka kali jongki kala tinra ya umau nakajing tua jong ka khendo hagashnong wako. Kajing jur jong uslap kala pinlong ban pinshong sinjor ya ka khendo ka bala pinlong ya ka jing tua khendo hakaling kathan. U Deputy Commissioner ke West Jantia Hills u Abhinav Kumar Singh ulapin bana ya ka jing thumu ban pinlong class hakapor janmit hakawai ka higher secondary school jong kathan ban pinrung class ki shispa arphau saungun ki khenna pule ki balapa se ka SSLC ki bamshim lala ban yo rung class. Ondala yo ya ka jing manjur on sala ban pinhe bat pinrung hadu arspa ngut ki samla pule. Habayadei bat ki kam sarkar ki balat using ulapin syai baladon arspa sanpau santeli ki kam ki bathili bad on sathung kunthop iki arphawai teli ki lower division assistant bad prapholai teli ki kam grade 3 bad grade 4 kabayalat bad ka jingkam kabalong sanspa henru phau teli ki kam ki balat ulapin tiknaru balathung saupho khandai ngut ki LDA bad saungut ki boatman ringkat bad ki interview balabo ban pinlong nak benta ki wai pat ki kam ya ka jing pinrung kam Lakhmi lenti bakan kut ha ubnai nailor lanil naiwing. Convened with all the departmental heads, wherein they were asked to bring the vacancies list as well as the roster on 26th of May, wherein we got an additional 21 LDA post and 83 grade 4 post and grade 3 post. Thus the total vacancies that are to be filled up by the DSC as of today, which has been submitted, is 255. Again, on addition to that, 49 LDA posts and 4 boatmen have been recently appointed. An interview of 16 posts, which includes 11 for sericulture demonstrator, 4 for Gram Seva, and 1 for Gram Sevika, will be undertaken in coming next 2 weeks. The entire schedule is being prepared and it will be shared maximum by tomorrow in the press, so everyone can
start the preparation. And as I am reiterating it again, by maximum September or November, the entire vacancy for the DSC will be filled up. Ikamau hati ubat Charles Marngar ulala bansam ikitin sobyeng syakisan spa nyopusan teli kilongyeng hakeleng kishnong baper hapok ke constituency. Kani ke jingsam tin sobyeng kelalong hakashnong nongjri haribhoy kumshibenta jongka skim nakabenta usnem arhajar arpolai hadu arhajar arposau. Kawai pakawai kalongyeng kalayo mar arpo nyoteli kitin sobyeng. Kibabiang bansop tunum ne kerkendro ikiyeng kijongki. Ubak marngar ula pentikna baki wei pat ki jingsam kin sebut ban pentikna baka jingerap kan poi syakitu ki bedankam. Kita ke Madan Umberlong, Berjandung Jeri, Kebangan Saleh, Masakai, Marba, Imla Suban Yang ni Galis, Isnong, Duksis Paksan, Kautam. Kini kita kumba sanspan new perusahaan di Longyen kemudian ke raput kawai kejudrong raput kemudian ai pan Lapinlong yaka free oral screening camp hakaski satjan hakliyo yodo Dhaka Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India Northeast Chapter but ke Indian Dental Association MEGHALAYA State Branch kumshibenta jongka World No Tobacco Day arhajar hosan kumbasan pongut ki briu patba neki benta baper ki lawan syakmat banshim yakani ke kabu banyo ke jingpet bnia neki riu shampang hakalyang ka kot ke khia Kani ka jing thmu ban pin song tho shapang ka kot ka khya jong ka shentur bat ka jing ma ki bala ban mi na ka jing di duma Katum ka World Health Organization ko ba manus nam million ki break ya tang nakadaw jong duma mana kita million million ki break ya tang nakadaw bi kudum sin na ka jing kudam ya ka jing kudam na uduma ba di dei pade kata ba ka ka second best mo ki ka to di ka bas niyo ya uduma wan ram subun ke jimpang ka tempat ke sini awai lagi jimpang ba uduma upendong ka upendu iki doktor bentola iki doktor batu wan ram ke jimpang subun ha doktor rumah kan ke jimpang ke high ka COPD ka emphysema pneumonia la banyak iki tuberculosis Kajingja Shapong Perthat Haken Tapara da Dengri Block West Garo Hills hakas ki satjan kalashim ya kajing im jongki armut ki hebrid I bat grikchi e sangma I bahnyo snem karta bat ibrim di sangma bakhat lai snem karta kini ki hebrid kidang elek kai hadin ke yengsa ka jongki hakapor ba meeting uperthat balapom hajan udeng kwai ya kemet jongki ni lashim hadin shikenta de ki bahayeng ki jongki Kibor badai kami kila penlong ke jing tokit bat lale ke postmortem hashwa ban IT kemet jongki shiki bahayeng urohen sangma ukpae jong I bat grikchi bat ukni jong ibrim kila penpau ke jing sngo burom ikibor bahalor bat yu MLA ujimi di sangma halor ke jing rap marmar ke jongki hakini kipor ke bejenjar phangani ba bol phangani dong bol phangani an bol ko ba ni bo on si siang plenya wa ino misam kalacem uno sakani ni habisok ni ino dia on sia ni manusia baksa tarang ban ja wa se kami saksak ni tunggu ko nakki dong ikawa sumayo khali acem sakani wa sumayo yo wasao tarang ban zaman semangis kun ka Kawai ke jingja baskusi kelajaha misil pile Gaswapara Reserve ha South Garo Hills MEGHALAYA. Hakaba uwe urangba ula syak kerdam haduk bandayap ha wahti klau. Layat hu ba uti ubrio ula tur hajan palat ya uti umrat. Kaba la banlong kumba penkendit ni pentud. Kaba la penlong ya uti umrat ban thombor haduk bandayap. Kibor badai kami yaki klau kila hiar marmar syakatika jaka bat hadin kila seino ya ketika medyap ban lapa ban le ke postmortem
Kinong shnong ki badon ka jing sngokia kila kerpat iki bor badai kami ban shim iki lat kilinti ban biang ban te lakam halor ka jing nangkiu jong ka jing sha thombor jong ki briu hakimrat hakani kathan Kawai ka jing takho kali balaja halat meri ha kasurok ba National Highway 44E hajan ka shnong mausawa ka bahab ha Eastern West KHASI Hills District kani ka jing ya takho kalalong happening ka kali Maruti van kabadangwan na mayrang kabatmu banlet shalong bat ka kali kamay sumo max kabawan na kalyang persya kani ka jingja kalaja kapor kumba saw shiteng janmit hakajaka kabalong khongwan hakani ka surok ba unongnya jong ka Maruti van ulaman saw bat layarap yu da kinong yat lingba haswa ban pinkit sha hospital kabadon bok kalong babaro ki besyong ha sumo max kila yomi na ketika kali klem kanu ka jing mensaw Ka KHASI Students Union West KHASI Hills District Unit kalajiat ikinongkit kam bathamai nakabenta ka samoy tre kam jong usnem arhajar arhosan hado arhajar arhopra ha ka general election ba hinyo ka jongka kabalalong hinin kasngi ha Bishop Hall Nongston uba John Fisher Nongsiang ula syajit kum u president katba uba John Milton Waklang kum u vice president bat uba Franklin Roy Siemyong kum u general secretary na lorki weipat Yakini kibla syajit thamai lapin bam smai do president ka KSU central body uba Lambok Starwell Marngar. Hakajingelang kabalawan yishim benta diginong elam shnong. Kidukot ka FKJGP West KHASI Hills District bat kiweipat kinong shakhot ngobha. Habakran ya kajinglong tenrai jong ka KSU kabalane saupo hendriu snem nadu balaseng ya ka ha usnem khat khandai spa nyo popra. Uba marngar ula banjir bawat la kinong kit kam kila ban killa Henry kanong rim kabakongsan jong kaseng kidang yaine ka first district level inter school games arajar aphosan kalakut no hinin kasngi sajan hadon Bosco College basketball court tura hakabaka school Sherwood kalapau kum kalado habaro kilyang Dakabayo arpawai tali kitakma ka school St. John Higher Secondary School Chibragre kalawan baar hakaba kalayo khatlai tali kitakma kani kelumpung balai sngi bala penlong da ka district sports office tura hakajing trailang bat ka district administration kalayo I ka jingwan yishim benta di dapalat sanspa ngot ki khenna school ne ki khatnyo tali ki school Hakasngi ka bakhatdo ladon ka jingila kai under 17 basketball ba itanat bha hakaba ka Don Bosco Higher Secondary School tura kala job hakalyang ki kinthei kat ba ka Don Bosco Higher Secondary School Rongkon kala long kala adu hakalyang ki shinrang hakani kasngi penkut lawani shim benta do menteri sarkar u Marcus N Marak bat kiwe kinong shakhot ngobha kiblayaro ya kisap jong ki khenna school bat jingkiu jong ka jingila kai sport hakani ka than Hakani kasngi la penlong ru ya ka nasha mukt Bharat ka jingsoy kerteng patba ban persyayu drog. Mentay man ka sunbeneng hatura. Ka jingsyat kalong 8 degree Celsius bat ka jingsyat kalong 8 degree Celsius. Ka jingsyat kalong 8 degree Celsius bat ka jingsyat kalong 8 degree Celsius. Kajing skam kahaw-haw menta kasngi kalong prapo nakashispa. Kajing hap slap kalong hendriu po way millimeters. Habapai pat shalong ba shalong kajing kriat kalong khatpra degree Celsius but kajing shit kalong arpholai 0.1 degree Celsius. Kajing skam kahaw-haw menta kasngi kalong prapo way nakashispa. Kajing hap slap kalong khat hendriu millimeters. Kadba hajuai pat kajing kriat kalong khatpra degree Celsius but kajing shit kalong arpholai degree Celsius. Kajing siam kahaw-haw menta kasngi kalong prapo kandai nakashispa. Kajing hap slap kalong saupo kandai millimeters. Kalak bandon kajing hap slap kebejur hakikat tu kat ni kibenta jong ketura jawai bat shilong. Syaban poi shkabukut jong ketup kebor nyepet biang sasisen kimat bekongsan. Yap apo nyomut hakan leng kathan cetai lami ini jong kari India nakadau jong kajing ter ulap ba bat jing tua kendo pin bena ke India Meteorological Department bakala bandon kajing hap slap kebejur haking news ni banwan. Ajingkan u Deputy Commissioner ke West Chantia Hills u Abhinav Kumar Singh halor kajing pin room class bat
hikam kibalat. Lapin long ya free oral screening camp hanong ba shillong hakasmi rakhe ya World No Tobacco Day. But could not ke first district level inter-school games Arajar Husan Hatura, pau ke school Syawat Habarok Kiliang da kabayok kur arhuway tini kita kema. Te parlok kat tungi lapoi syakabukot jong katup kubor jingi mentah kajan med haduk meni syam yang lasai kesengi kublai piparok.